Question. Find x. X over 2 plus 9 over 3 equals 10. Find x. X over 2 plus 9 over 3 equals 10. Go. Dan na po. Okay, wait lang natin. Dan na po. Dan na po. Time is up. Okay na po. Show your answers. Answer. Okay na. Answer. Number 1, 14 po. Question. A restaurant charges 4% service charge. If your order amounted to 450 pesos, how much did you pay? A restaurant charges 4% service charge. If your order amounted to 450 pesos, how much did you pay? Go. Don't forget something. Dan na po. Dan na po. Dan na po. 28 seconds. Wait lang. Huwag mo na ipakita yung answer. Okay. Taas na po yung answer nyo. Taas na po. Okay na po lahat. Answer po. Number 1, 468 pesos. Wait lang po. Nagsasagot pa yara si Jeya. Forgot the press time po. Okay na po? Opo na. Okay, sige. Okay po. Answer. 468 pesos po. Sa mga magulang na gustong isali ang kanilang mga anak sa IVFC family, nangyari po lamang makapagsangguni sa admin sa Facebook called IVFC Early Learners Info page. You can also get in touch with me through Messenger or YouTube.